Novo episódio do tutorial. Diz ali para apontar, não. Znači, pokazati kako napraviti automatsku farmu piletine u Minecraft Pocket Editionu. A morate imati najmanje 0.14. Znači, to vam treba... Treba vam redstone... redstone... Nemam pojma, ali... Aha, opet sam... To treba mi lava... Koper... I treba mi čest. Da, još mi jedna stvar fali. Evo ne pakiju. Opravi Solki. Zaboravio sam da snimam. Zaboravio sam da snimam. Eto to. Šibaj.
evo ljudi, to bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste uživali. Vidimo se nakon narednoj epizodi. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nas uživali. Vidimo se nakon narednoj epizodi. Pozdrav!